Ka Regional Committee Riboy District na Meghalaya, baga Regional Committee Kamrup District na Assam, kila pelang biang ga Jurip akasian ke baar, ya South League shnong kaput, bagan top ya kabakla para lengkung padkaun bad jimori kaun, haka arfly trek menai wiang arja arfway. Ya ka Regional Committee Riboy District lalam kamat du sembut menteri rang ba ka jela, ba perstun tensong lam gemelian Riboy bagan top ba dasket ba lamri, ba sosne sotun bat ba miral bon sim. Kat ba ya Regional Committee Kamrup District lalam kamat du puju sasarika ubade Menteri Keserkar Jela Assam. Komisi Kuda wakasin menengkong ke Jurip kelalong shwa ya artli gicaka kata hapeling kata bakhana para manaka khandai trek urisau arjar arfway. Habakran sigilat thai kebor hadin juan Jurip ya borok South League shnong ba person tensong ulang bagi Regional Committee kan sarak kaifat si Menteri rang ba ke Jela Meghalaya bat Assam ba hadian pat kandang kejilang hapengi ar sarkar ban simpat ya gerai. Ngas kwa pan thoy phi ba nakaliang kai manong spong jungi na du ba ngi kahiman uspun kelaton kane kajaka kade kajongi kade jaka kade jongi na do kisnam khandai spaar bater hadu mentangi nak sensiar ben na kahiman uspun jongi wakting chief lane usem jong kahiman uspun tenamar kata nga kwa mane thui phi ka Assam mata kawan pansna ki project ki development hang nero ka jusiem ya ka NOC na kahima jongi dengan kwa pansai ki bajba jongi hang ne ba kane kajaka kade kajongi pada ka Assam ro kajuan bansnai development kum hawas ne barjar khatway u MLA jong ka Assam wan siem ka NOC na u em rang ba jungi ba pita raja simyong bat kum juro haus ne barjar khat reu ka Assam kamut bansnai kini surok pm jin swai hakini ki jaka ha ban siem NOC na khai ma jungi tegat na kata tau nas kwa bani thu phi kini ki member hangne ki badam ne ngi de ban sa ba po ka Meghalaya Badro, lada don kibreu jungi ki bakwa ban leno sha Assam, ila ban lej tang ba kajaka kade bi ka jungi, bat ngidak sensiar ben mengi hadu menta mene, tang kine blai sibon. যদি আপোনালোকে এটা কথা সুধিছো মেঘালয়ত সম্পত্তি আছে মেঘালয়ত গুচি যাবলৈ ৰাজি আছে আপোনালোকে দুখন ষ্টেটে মিলি what I ask you have property in Meghalaya you go to Meghalaya you can say frankly আজি যদি সিদ্ধান্ত আমি দিং সিদ্ধান্ত নহয় আজি তুমি সিদ্ধান্ত আজি নহয় সিদ্ধান্ত দিং মানে আমাৰ প্ৰবলেম আহিব এদিনটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব What I am asking, at least Manu will have to take a decision. No, Manu, আমি প্রশ্ন করব আমি মেজরিটি হব মানুহৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী এটোৱে কৈ আছে মানুহে যেটো কৈ আছে but our chief minister is saying that people wish even Meghalaya CM is also saying that only right people wish মানুহে যি কয় হেতু গুৰুত্ব দিয়া হ'ব we have seen that people we have interacted and we have seen that not only now but before also many people they like and they are very thankful to the government of Meghalaya because the government of Meghalaya is equally treated to the people of border without counting that they are from which tribe. So only this few words, sir, I just want to highlight about the programs and I would just want to highlight about the people living here in the border. 1902 से लेकर अभी तक ये जमीन है नोंगस्पोंग सिमशिल जो कोई भी काम करना है जो असम से डेवलपमेंट जो आएगा ना तो NOC कहाँ से लेते नोंगस्पोंग सिमशिल से लेते हैं मैं नोंगस्पोंग सिमशिल की तरफ से बात कर रहा हूँ नोंगस्पोंग सिमशिल राजा एरिया नोंगस्पोंग सिमशिल एरिया नहीं विलेज नहीं है नोंगस्पोंग एरिया पे सर ये नोंगस्पोंग सिमशिल एरिया है नोंगस्पोंग सिमशिल एरिया पे नहीं ठीक है वही लोग एक मैंने इतिहास नहीं सर ठीक है समझा देंगे हम समझा देंगे ना आप चिंता करो Kam ni ka final ka bangi ngin ong bangi sim mangi ka rai ten rei pi don kam hi bangin yo I ka to kan ni ka e ka sentiment ka e gi ngau jong ki nong song stong hakini ki jaka ten nak da ngo pi ngip mat si ban le bangi pej atat ka e kamon ki babun ki bala tin rei kumo pi ki babun ki jaka ki long
undecisive. Plus untuk baik, tiba yang ni ki ong bagi don chan ni Meghalaya ro kabiang ni, don cha Assam ro kabiang ni. Kada ko long namar ba, ya ka property ka bagi don. Ya ka jaka ka puta ka bagi don. Namar ka sistem hangi hapo Meghalaya ko long ngidon ki sim, ngidon ki hima, nang tangi hir siapo sigi raj, hir sigi shnong. Te ngangit sken ba ngi follow ya kata sistem ka bajule. Nadu mensua hadu kini kiski kita beta. Nak kada ko mopi nakaliang jogo regional committee ngimsim kai karai ku den rei ka bangin su submit pi ya report sigi ki ar ngut ki chief minister hakaba kadu maki kin sasim ya karai kaba kadu. Kata ngau pi ngi ke company ngin bisar menia iki kot islah. Lada kila don jaka Meghalaya. Kamu kan nek kamu tahu. Namar bable yung pi lada kila don jaka kamu kila pendep yung proses prokoi ke sistem ku makalong. Lem kita kamu yo jaka Meghalaya. Keji yo jaka Meghalaya kamu de lembah kisip, de lembah ka lembah iklan, kalau menong ka rigraj, kalau menong kerikur, kalau menong prisim, lem kita kamu kin yo jaka. Te ya kata ngau pi sedit namar ngi kren suamanta ya kan ni ke isu ke boundary ke badon ki differences badon na pedeng joki ki bekwa ban lecha sha Assam don pedeng ki bekwa ban wan sha Meghalaya tinga trai kata ke di isu ke bak mada en re kalan isu ngong pingi hap ban ya tik kat kum ka lantin yo system ke bangi don hang ne pom itu. That this area is belong to our Himanung Spong right from the beginning, right from the 19 that we formed the Himanung Spong. This area is belong to us. That whatever the state government of Assam want to do any project work in this area, they used to take the NOC from the office of the Himanung Spong. That is from before they used to do in that way in any project work from the state of Assam. They want to implement in this area. It is our office of the Himanung Spong. They used to give the NOC to the state of Assam. And now also, I just want to tell to the people of Meghalaya and Assam that this area is belong to us. And if any people from this area, they want to go to Assam, they can go, but the land is remain with us. The land should be with us. We have all the documents, we have all the maps, and all this area is under our jurisdiction, that is of Himanung Spong and also of the state of Meghalaya.